Ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî wene. Wekî destpêk ji bona tevahiya bînerê xwe re dibêjin Rojbaş. Di nava sîstem û dewletên desthilatdar de tako bixwaze xwe ava bike, gelan qir dike. Diriya qirkirina gelan diriya komkujiyan, diriya pijaftin û asmîlekirinê de xwedaye ava kirin. Dewletên ku her û her vê kahanê û van encam û her wiha armancê hane li de pêşiya xwe ji sedema van armancên dewletên desthilatdar bi dehan millet bi dehan pêkhate hatine qirkirin, bi dehan pêkhate û millet rastî komkujî û pijaftinan hatine. Bi boneya 4 Nîsanê ku beriya du rojan bibûrin, bi boneya 24 Nîsanê ku beriya du rojan di wekî wê roja hanê de komkujiya gelê me ermen pêk hatibû. Kodiriya wê komkujiya hanê de bi sed hezaran gel hatin qirkirin, bi sed hezaran gel rastî êrîş her wiha asmîlekirinê hatine kirin. Ji bo ku em vê roja hanê bi hev re bi bîr bixînin, vê roja hanê bêtir nas bikin, dîrokê bi hev re vegerînin. Pêrepêre jî stranên ku ser vê roja hanê hatine çêkirin, li ser xerîbiyê hatiye çêkirin, dîlan û govendên ku çîroka vê roja hanê dibêje, fîlmên ku derbarê wê de hatine çêkirin, em bi hev re vê kahanê bi giştî diriya xeleka xwe îro bi we re parve dikin. Wekî destpêk em mêvanê xwe ji we din nas kirin. Mêvana me destpêkê Arêv Nêrsêz Qesebiyan, rêvebera giştî ya Encûmena Ermen li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo te dibêjim rojbaş. Tu çawa rojhate çi ye? Gelekî spas. Mêvanê me duyemîn jî Îmat Teteriyan, sekreterê Partiya Yekîtiya Ermen ji bo te jî dibêjim rojbaş. Rojbaş. Hûn çawa rojava çi ye? Rewşama baş im. Gelekî spas. Mêvanê me dî jî ji xwe şogê gerebêt endama ya mala çandê ya Ermenî ji bo te dibêjim rojbaş. Rojbaş. Her wiha mêvanê me çaremîn jî Garo Dêkran, endamê mala çanda Ermenî ji bo te jî dibêjim rojbaş. Destpêkê em ji we dest pê dikin mamoste Arêv. Wekî destpêk axaftina we ji bona vê rojahan, yanî beriya du roja bû di 24 Nîsanê de salvegera komkujiya gelê me ermen bû. Ku hiqoy sed sal di ser wê re derbas bû, lê pêrepêre jî em pê dizanin komkujî û asmîlekirin her wiha pijaftina gelan ne tenê di nava çend sala yan jî sed sal zêdetir de heye. Ji dîrokê heta nîroja îro her û her ev yê kahanê mixabin ji ermancên yên desthilatdaran e. Wekî destpêk bixwaze tiştekî bibêje di bîralîna vê rojahanê de di salvegera wê de hûn tiştekî bêjin kerem bikin. Ji xwe destpêkê de em melûn û nîvek şehîdê xwe em bîr tînin. 500 hezar însanê me em wan jî bîr tînin, însanê me nîwenda yînin. Ji xwe rojek pir dijwar zehmet e. Zehmetiya wê rojê de em nikarin ew qaskê bînin ber çawa, yanî ne kesayeteke ne di kesayete meselen di wê komkujiyê diçûnin bi hezarê însana yê heya giyayê melûnê însana di wê komkujiyê de yê. Ew komkujiya hanekê mesela em dibêjin komkujiya ermena tê de yanî çûye. Ji xwe mersele ne komkujiya ermena tenê her wext her dîrokekê jî tu dibînî komkujiyê neh çê dibin. Ji xwe ji bo wan komkujiyê nehê gîja îro çê dibin, di vê dîroka me nî neh çê dibe, ji xwe ji bo wan komkujiyana jî em şermezar dikin. Ji xwe komkujî tiştekî ne komkujiya xwînek tenê mesela însan tê kuştin yanî di rêtê de rihê însan di komkujî heya roja îro jî berdewam e ser çanda însan bê çawa komkujiya çanda wî dibe, çawa komkujiya olî wî dibe, çawa komkujiya qirkirina ziman dibe. Ji xwe ji bo wê yekê jî em her tiştek însan herî pîroz ji xwe winda dike. Ji bo wî tiştê hanekê jî em dibêjin em wê jî şermezar dikin û ji bo hemû gelê me nî îro gil tevahî cîhanê bijî em ji bo wan jî em dibêjin bera serê gelê me ermen sax be û bera serê gelê welat yanî Rojhilata Navîn Tevdî jî sax be. Em sersaxiyê ji her kesê re dixwazin. Em dibêjin ew rojaya yanî rojekî rastî taybetbûna wê jî heye, rast zehmetî jî heye, bes em dibêjin yanî ermen
هر و هر و بمینن صاغ و بمینن و هر و بمین کاری خوا بردوام بکن ارمن تجاری دویا ارمنانای و نقتل کرنا وان جی دبه بگمان ما مستعمد امورن جموع ازواجی بپرسم یعنی درباره وی روژا هانی ده هم بخوازن وکی دسپیک وکی سکرتری وی انجمن هانی تشتکی ببیجن تایبت کو مثلا نه وکی ما مستقوت نکسک و نددو بمليون انسان دناوا قوناغ و مرحله جداده هاتن الشهيد خستن بريبازن برقريج هاتن الشهيد خستن هن جوان مينا كان بيجي راست هاتن الشهيد خستن هن جوان كو بداري زوري هشتن كو دريارة درباس ببن ودريدا يعني بيجن جيتينو برتشينا هاتن الشهيد خستن يعني افري بازي برقريج كو دسلا دار بيرا بيكتينا از درباري فيروجا هاني لاخافتنا تاي وكي دسبيك جيبو داري بكم كرم بك دسبيك د امسر صاغي جبو دولتا ارمنستان دخوازن و جبو حمو زاروكي كومكوجيا ارمن ايغا انكا ام يك جوان ام لفيدريرو نشتينه و مالبات مي اي زاروكي كومكوجيا ارمن امسر صاغي جوان دخوازن جبر ايرو قتل كرنا مليون ونيبك انسان نهندك و 500,000 جيون دابن يعني بقشتي 2 مليون انسان هاتنا وندا كرن هاتنا قتل كرن افتشتايا ام وك بارتيا ارمن او وقلي ارمن ام دبيجن تديرو كدولو نهاتي كرن ذاتا بري ويجي قتل كرن هبو نبفا فيج مراهنكي ام وك قلين ارمن و بارتيان ارمن ام فيرو جاهنكي جبير ناكن و ام ببيرتينن وما في قلن ارمن ام بستينن يعني شو وقت بشو دنب ام لسر كارو خبات تكنجا اف ما فيا بيستندن وخينا وي مليون ونيبك انسان جي ولو تننر ام دكارن فيد بيجن دسبيكيد بله ما مستعرف مثلا ازواج برسم ما قلت يعني دس دار وسيستم دس داريه حرتم وتم خل سرقر كرنا قلاند دا افا كرن بيفاني خوا زاغونين خوا افا كرنا دولتا خوا لسرقر كرنا ملتو نتوان دايا افا كرن يك جي قلي مي ارمنه كو تشاوا دوي تشاغا هاني دا عثماني اف كومكوجي وقركرن نتني ام بيجن در حقي بكاتيكي بمليون انسان لسروي جيهان بيك تانين تاكو دولتا خوا لسر اساسي وي افا بكاني بخوينا ملتو نتوان وبيكاتين جدادا يا افا كرن بيرا جي مثلا ما قوت ريبازي كومكوجي وقتل كرن جي جور بجور بون وبر جودا بون از هناكي ارمان جنوي اجتناس بكم ارمان جنويني سركه مثلا هاجركو هجمارك ما بجي او هجمارا قلي مي ارمن وان ولو وصا نهشتن يان او ببانا وقت بيجي سيستما تتريك وان بكن وي قلي هاني دور بخينن جي زماني وي جهابونا وي جي تشاندا وي دور بخينن بكن وقخوا انجي هوني ورن كشتن ارمان جنويني جور بجور تشاوا بون قالو يعني أرمان جوي حيا رجا إيرو مثلا قلي أرمان تيبات يعني تماني بيت شهان ده تماني كومكوجيه ده شخوا هندري بي تماني هاني كده مثلا قلي ماني خلص بون يعني داكتن سوري داكتن تشون موصلي تشون أردن فلسطين إيجو كوجبر بون يعني 8 شان كددن مثلا اولي وان يكجي هاد جوهرتن زماني وان هاد جوهرتن حيا مثلا انه نما ويريبون دنك خدر خصانا بقوطنا ام ارمنه يعني تشتكي انسان سيل بسري دنياي يعني تشاوا مثلا نفسك هنا دنياي دكشينه هنا الدنياي جيان دك ور ناسنما مرو سيل ببه تشكي حري زحمات شخوان جامي يرو ابو يعني ام وقت دما ام ديجين ام 8 شي حانك حيا رجا يرو قالي ارمان دي هندري ويد مثلا ما ام دما كتن حيا بري صد صالجي مثلا ارماني قالي ارمان ما ويريبو قدر خصان قوتانا ام ارمان يعني دي دسبيكا شورشا سوري دما هات اباكر نه وك انه قالي ارمان
دقوتن يعني أم هنن كنيسة ما هنن جيه ما هي پیش رژی مثلا ما جنبر و گریان انو گرک مثلا چاوا انجمنکی آوا بکن او انجمن هانکی همو گلی ارمن تید خوری خستن بکه مثلا کنکورنا ارمنا گرک لویده که هبه شخو دویده که د شورشی ورده يعني گلی ارمنی ایک بون مسلمان و ارمنی گبون خریستیان ما کومی هفدو کرد هندری به انجمن هانکی ده تشتكي خوش ام نابين بس هيجي مثلا وي امي بيجن مثلا بر وقت جير لازمه حيا مثلا امي بيجن ترصاوي حيا روجا يروجي هي يعني قال لي ارمني ايجي قد ناف براي مني عرب دجيان كرن دبيجي خلص يعني تبو انسانك عرب تبو وك يجي عشيري خلص يعني قرك تاوا خوانك نبيجز ارمنم يا مثلا انساني مني د ناف كردات دجيان كر بيجي خلص اس كردم يعني شخوا دويده كي دجي ام دبيجن ام حرمت دقرن يعني يجبوان براي مني زاروكي ارمن باخو خودي كرن مالباتي ارمن باخو خودي كرن ام پر احترام دكن ام پر وان بيروز جي دكن جبو او تشيق جبو قلي ارمن كرن بس اما قلي ارمن دما كوم دبن سرفدو راستيشي تشتكي پر بالكيشه يعني ام حردو اولاجي ام القل هفدو كوم دكن وهمجي مثلا تشاوا الزماني خوفت قره همجي الشانطه خوفت قره شخوا ارمن دمينه ارمن يعني تجاري قوميتا مرونكار ام بوغهرن يا بيكاتيج مرود نافد مرونكار تجاري بي بوغهره بس انه اول مثلا جيكي باوري يعني بلكي اجبي كوم كجيجي مثلا انسان جارنا اولي خود غهره بس تشكي مجبوري شي بب دندري كوم كجيده وشاغي ارمن هركس مجبور بون خو مثلا اولي مسلماتيه حميسكر هم جيشتر صار نافي خو جوهرتن يعني مثلا نافي علي الخوكرن نافي محمد الخوكرن نافي محمود الخوكرن نافي احمد الخوكرن مثلا جنافي نيرسيس جنافي قربيس جنافي قربيت جوان نافي ولو نافي خديجي دو هاتو جوهرتن جبوغ خو بباريزن يعني باراستنا قلي ارمن حيا بري 10 سالا جي از اشتر بيجم يعني ويشاغي حيا ويشاغي جي خد باراستن جي شورش يوفرده يعني مثلا ارمن هناك راح بون قتشاوا مثلا تيبات السر ارمني ايجي اولي خو جوهرتن ويشاغي هناك راح بون تشاوا اوجي كاربن انجمنا خو افافكن وتشاوا سيستم خو ابابكن خبري خصن بكن هندري في انجمني ده اما ارمني مني خريستيان او جدي من باندورا دولتي دمان يعني ام بيجي نبيجي مثلا يا دفي كي جان حكومتها هبه يا دفي من باندورا ويدبه يا ناجي شوا تمثيلياتها تقبلناكن ام جواك انساني يعني انه بريكم كجي ده حقي مدهاتي كرن شخوش بويكم كجي ده حقي مدهاتي كرن كركي رو ام باراستنا خوبكن شخوش بور بويك يعني مثلا قالي ارمن قد باراست النق انه ارمن امي بيجن نخيانين يا نحاضرين يا مثلا شبيك هاتي بتشوكن يعني حرتم أفي أخفنا هانتي قوت إن بيجين مثلا أقليات ينجي بيكاتين بتشوك جمارة كيكيم إذا كان فجر بريا زيادتري 6 صالي بريا كوكم كوجي بيكورا هم بخود بيجين دردورس مليون ونيفك بيجين هاتنا الشيء خستن و بين 6000 إنسان جي وندات شونا يعني هجركو جويت شغهان حطنا أفكم كوجي بيكنا هاتايا ويج بيكاتين هري بيتر للسروي عرضي بانايا لما خابن أوكم كوجي بيكاتيا أنجمانا جواكا أرمان فيلمك الدرباري في روجا هاني دا تشكريا ملي تماشا بكن نرينا وجي بجمان درباري في فيلمي هاني دا ام بهفرا غوداري دكن بنري مشخا فيلمي هاني درباري في روجا دا هاتي اماده كرن دوباره بيجن انجمنا جواكا ارمن فيلمي هاني دا يبري خستن كرن سيناريو جبونا و تشكريا هجمارك جوان ارمن تيدا شانويا خبري ودبن تيدا تمثيل خودكن ام بهفرا تماشا بكن دوباره الوفد كرن
العثمانيين جايين، يلا بسرعة. يا أهل القرية العثمانيين جايين، يا أهل القرية العثمانيين جايين. يا رب يا رب، والله تعبنا يا رب. أنا تعبت، هلا شوي بنطلع على الجبل. تأخر، مو راح ليخبر أهل القرية. جوعانة، معي شوي خبز. العثمانيين جايين، العثمانيين جايين. نزل. بدي أروح أشوف وينه. لا ما تروحي، قريب ما أبعد. ما تتأخري علي. لا العثمانيين جايين، يلا بسرعة. وانت؟ أنا راح أخبر أهل القرية. جيتي؟ سكين ولدم غز، سكين ولدم، سكين ولدم، سكين ولدم، سكين ولدم غز. كافر
أدمسيس. فيصل تعرف حقوني. أمي بعد ما قتلت عسكري تركي وهربت شاف أبو فيصل، فأبو فيصل رباها. أمي كل يوم كانت تبكي على أختها وأخوها، كانت تبكي دايما، كانت تقول لي إنه في يوم من الأيام رح نرجع على أرمينيا. أتمنى أرجع على أرمينيا أحقق حلم أمي. بینەرێ
برنامه ما دوباره ام الوفگریان هم جرا خوشی ام بهفره بردوام دکن ما مستعیمات درباره وی فیلمی که هاتیه چک کرن وکی دست بکنه که هگر دبخواز شیرو و بکه پیرا جی آرمان جن کو وکی انجمن جواکا ارمن آرمان جن خو کودنا و شورش رجوای کردستان خدانه بریخستن کرن فیلم ایرو درباره کمکوژی کو بسری وان ده هاتیه چه دکن ستران خو دیلان خو عند آلی چاندی ده خبری خستن کرن و دنوا کیم زیده 10 ساله ده کاری بون برهمکی پر باش جبونا جیهان بگشتی بدن پیشکش کرن کو گلی ارمن اف بو چیروکاوی اف بو لسروی عرضی راستی قیسه کشتن و بجافتن هاتیه افل میگه هاتی چه کرن چاوا تمثیلاوی انو چاوا گلی ارمن دما کمکوژیا ارمن داکتن كتشن أرمن تين ذاكرن أو عسكري دولة عثماني وقتي مسيرات مشينن أف كتشانا خددن آلي جوي مسيراهن كتين بشارتن أو كسن عسكري دولة عثماني ديس بوان جنانات حسن خوازن وقت مثلا تشتبه أخلاقي بوان ربكن لفيدري او جنا ارمن دبينه انه جاي حدك خلاص هيزك استنديه وي كسي هانكي اريشي ويدك وجنا دن اغا بير دخوازن خوجوي مسيره او مشامرني قدر خينن وخوفشرن جبو كاربن رحي خو خلاص كن تن وي عسكري دولة عثماني دكوجن أهلي قند لفيدك وك عشائر بفان جنانار آليكارية دكن وان خودي دكن وشاوا أف كسانا خلبا في عشيراهن كي أو البا في قليهن كي تين في شارتن وخد باريزن وجيانك خو جنفر دكن اف فيلم دوی درباره دیه گشتی سر چاوا نو او مشامرنه چه بویه چاوا زحمتیه دکشینه چاوا تعدایه دکشینه چاوا او ایل و عشیرن ای کردان یان ای عرباجی چاوا وان پارست جوی کمکوژیه و چاوا او کسین زارو که ای کمکوژیه هاتن خلاص کرن لوان درانا و لوان گندانا جیانا خو کرن و کاری بو خو خلاص بکن شخوا جبو انجمنا جواکا ارمن د دما ویری خصنا خوده بریا شورش دست بی به منی کاری بو قیسی براحتی ام وی تشتیهان که چاندا خو هنرا خو درخینن هبون تشتن دبستاننی بچوک هبون گریدای وک مثلات به كنيسة بون قريداي طائفة بون لأم وك أرمني كومكوجية أرمني قبون بسلمان ماني كاريبو ولو راحت ما أف جيانا خو بكرايا ما أف چاند خو زمان خو ما بكاربانيايا وقتا انجمن هات أفاكرين وقتا مدي ريفبري هات أفاكرين وحربك هاتيك دكار برحتي زمان خو چاند خو وگرين ماجي وك انجمنا جواكا أرمن مدی دست بکده و کمیته چانده ما آواکر مستران ارمن دام پیش شانوی وی ایسر کمکوژی دشتغله کسن ایگه چاوا کمکوژی چه وی چاوا مثلا کسی ایگه انتقام جبوانه بکمکوژی افرابونه زیده شانوی که مکرنه دواره گووند و دیلان آجیده مخوال پیش خستی دواره زمان ده انجمن بگشتی یعنی گرانی و گله گرینگی دا آلی چاندی ده و دا آلی زمان جیده جبر ام دبیجین چیه کی چاندا خو زمان خوون دا بکف نما جبو وی که وقتی ایرو ام دبینن ارمن به هزارا لوی دری هنه به کسن ایگش کمکوژیه درکتنه ام دبیجین او کلیل کن هنار جنور برچوینه و ارمنتیا خو بردوام بکن دما هين ريجيم لسر خو بوجي وهين اف شورشتن بوجي ام وك مالباطا خواني بون دناف ملد دناف قل دناف بيكاتيا دن انساني ارمنن يعني مدوي چاغ دذكر بس تشني بدزيبون ولو راحت من كاريبون چاندا ما بسركت جوي كوميتيك چاندي انا بو مالا چاندا ارمني مفكر
لسر آستا باکور و جلاتê Sûriye dikevin di çi çalakiyên hebin wê çanda Ermenî derdixînin li dar dixînin pêşkêşî gelê li bakur û jilatê Sûriyê dike. Wextê îro em wek gelê Ermen em dikarin diriya çanda xwe re, diriya çand û hunera xwe re em çanda xwe bigînin nav vî millet. Ewel di destpêkê de wilo hevgirtin bi hevdûr çê dibe, a di dwa her gel di elimê çanda gelê din yan fikrakê serdistîne me dixwest em diriya çanda xwe û diriya zimanê xwe re em êş û derdên gelên Ermen êge bi komkujiyê û kesên ji komkujiyê xelas bûyî em bigihînin gelan. Ji ber îro çanda me hebûna me yê, zimanê me hebûna me yê. Bêtir çanda me li ser wilo dîlanî me hene li ser komkujiyê tên dîlan kirin, stranê me giştî ser komkujiyê yê, şanoyê me wilo ne, dîrok wilo yê perwerdeyê dîrokê ê em didin hemî ser komkujiyê ne. Yani ji mer gelkî giring bû ge îro ev çanda diriya çandê re em bigihînin gel. Te wilo bê te rengekî bişteğil bê te tişkî bike nagihîn gelek heb hene nagihîn wê asta ew belkî mesela iştegaliye aciz bin bes wextê diriya çandê re be birhê insan ve têgirêdan dikeve me jî û rihî wî de. Ji bo wilo hetanî zarokê me yî êge neh tên di cîlê neh de ew kulîlkên me yî Ermena em diriya çandê re em vî tiştî komkujiyê ji wan şîrove dikin ji bo di mejiyê wan dibimîne. Çê nabe gelên Ermen ê beriya 110 sala hetanî roja îro û hetanî milyon salê din pêşî gerek ev komkujî neyê ji bîr kirin. Ji ber tiştekî geçê bûyî ne hindike. Belkî diriya van vê encûmenê ro diriya vê çand û hunerê re hetanî belkî fikra kûl û heqîqî bigê kesên ew munezemê mavên mirova geb êşa a gelên Ermen bihisin. Êşa gem têdene ti kes bi me nehsiye hetanî ana ji ew munezematê mavên mirova ji gelên mavên mirova hîn bi me nehsiyan. Em dixwazin diriya vê çandê re bigihînin wan. بله شخوا تبحث چندێ کر و گوڤند و سترانên we îro jî yanî di nava bernameya me de wê hem govendek yan jî tenê bi kesayetekî dibe ku bê pêşkêşkirin behsa vê rojê dike hem garo jî mer stranek amade kiriye ne wisa bi zimanê Ermenî wekî destpêk bixwaze axaftinekê bêje başê strana xwe ji mer bêje dibe kerem bike. Abril Sancorsi Aritov ginivînema sêrke Merpolor nehada ginerûn. آخه نرگیر هوگی مادا بی دیگناک وقت اوش سروبلینی بی دیگناک وقت اوش آرارادی گل خیترش بیتزادزانگ وقت اوش سروبلینی بیدیگنانگ وقت اوش آرارادی گل خیترش بیتزادزانگ وقت اوش سروبلینی بیدیگنان وقت هوش گرزنتین مرهاغرم yerb meraske tulatsa pahukari chatsirelut zenka pernel moralza uismi ayna zovera sriter uratsa hachovlini Gerchovlini bidigenak vachteus Huismi ayna zovera sritere uratsa Hachovlini Gerchovlini bidigenak
قالك سپاس دکن دنگی تا هر هبه ما مستعرف امور نجمته هنه کی تجمر شیروه بک یعنی وکی دسپیک آخافتنا خوگوت بزمان ارمنی زمان کی پر خوش و پر دوله من دراستی دبکو کم زیده ام حقوق سیجی فهم نکن اما ایدید نوا شورش ده کم زیده ام بونه جهفدو فهم دکن زمان ارمنی جی ناس دکن لی تجمر شیروه بک برنگه کی برفره مثلا ستران بحثات شدیکه مثلا چیای قرارات ده هبو لی هگرت بخوازه جبونا ستران ام هنه کی بهفروی کهانه جی نقاش بکن ناس بک سترانا وی چید بیجا دست بك يعني وقت دما خفتنا خوكر شهيدي خو ببيرتينا شخوا بشير جي سراني دافي سر دما ارمني ما كوجبر دبن او كوجبر بونا هاني كي بر زحمة زورة يعني بهيفي دكن يعني جارده انه ويفجرن قراراتي ويفجرن الشيء قراراتي ويفجرن وقالا ارمنستاني جارد السر قراراتي دينن بحث اسراناوي انه تشاوا ارمن والجي خو فجرن وجي خو جارد بجرن وجي خو مثلا لوي ولاتي ويجارد ببن وطنداشي ولاتي خو يعني غريب نابج وطنداشي خو ويتمي هرو هرجي و ارمنستاني د بيراوان دبه وتجاري جي وآلا خو داناكن وآلا خو حر وقتي جي وآلا خو لسرچياي قراراتي راخينه بله ام دوی هیوی در راستی چاوا کو ایرو جوان ارمن به وی زمان خوش به وان گوتنن خوش و هیوی جودا پیرا د بیژن ام جدوی هیوی در راستی کو ما فی هر گله کی تایبت گله ارمن وکی ما مستجی کرم کر لسر استا رخصنن ما فی مروان بیژن و یکهانی وگره و ما فی وان و خاکا وان و چاند و زمان وان وره وگراندن دوسیا ما آماده ام لی تماشا بکن پاشی رو ودگرن بینری مشخواه دوسیا ما یا چیروکن زاروک آماده یا کاملی تماشا بکن دوباره رو ودگرن تماشاوان می خوشویست چیروکا ما ایرو لسر بکرمانجی جرد بیشین بکردی دکو دولاب هنک جنان بگمان يعني نبر هندك جوان دنياي هاتيه فهم كرن وخلقي جي بسري خلقي هاتيه انه دكو دولابي جنان جارناجي هي دبيكي قوتي از بخوا از بقرم كلكي لغندال ورا باجارا دبي از بقهم داويا دكو دولابا واز قشا بهجميرم واز بكم برتوكك واز دينم دبي از ناصبك دبي شوي ورد شوي گرگای بروجا بماها بسالا مایه گیای انجامکی گوب خودی از مده کودولا بگیش دان هفدو خلاص بداوی کر و کر پرتوکک بکر تشتک المهم داوی يعني دره گندکی وارکی جم دوستکی خواه خیراتنا وید کن کیف آخوگکی جرتین تشکتی تلکبو تنخیابو بو بیت چروکا ام دو دریجه چروکا تا چیه تابیل و مالی گلکی موندکر و مالباتا وان بو یعنی مروی هبون به بخوده ازل دکو دولابی جنام داهف مگش داوی کرن تشتک نمام خوشی خلاص کر و ازی چهار سریه جوار دینم و گوبرا و چاوا اید بشا شدی ساعت عتا خوش تولو کر بيجي اما بخوام نكارن تولو كر بيجي ساعت عتا خوش دبي المهم زلام جمالي رج اهل مال خوش كفلتي مال خورت بقدري بقرن خوارني بدني برا خبشو نمروفكي بيان نغريبه دبي جا جنك جوان جني بي مالي ولو جنك شهرزاي زاناي خوست ولو وجير بيجن وبلنغازو كات تشي فقيرك تتكو دولاب جنان داي هفدو كات تشي بلنغاز رابو جيرغوت خوارن داني بر وجيرغو وانا تشحمه عقلي خو تيقين كيري قلت تبداوي كيرن دكو دولاب بيهود بيجمر قالجينك اما انجيز قريامه وانجيز شو مواتمه مداويا وانا يعني ينبي بالسكن حزيرو فيها البرخم قو فيها تشتك كيري راتبه اوجن خد خملينه خد تمتيلكي ولو يعني كلكي روشه اخو خوشي دكي
والبروي دروتي جي وقت بيجي بمخصوصي ولود كي بتايبتيش بو ويتف بدش بو جوجير بيجو انه تتش نكري ها او ما بس تاوي نخرابيه دبي وقت اخذ ختم تيلك ياخذ كس بهيبونك البروي دروتي دبي او جامير يعني مروف انسانه حبكي كي ولو دلي خلطو ملتو دبي يعني بقالي بيجن الدره ليجن فعنك يلي بيش داوي دخينه ويدناف خوارني دي سر وجهي وردك دب قرب على غيب بن حمد دمو بن قرقم خير تشهي خلب وافتين تشهي يبي فقيرو ترشياق وبخدي اسكتم وقت بيجي يعني هالوسط قلتي زحمه يعني كيماني فايا وقتها خير تشهي تشوبي تشقن قرمه دبي دورده جناوي مالي زانه بشهرزه تشقوت قلت تشتك نبوي قو في جامري ما خوارن جيرداني وخوار والله قبا قولوا ذا قرقاي الاسي ما قود برد ما قول نما جي ذاك تقول ربنا قو ما حياه خودي قوت دامي قوم بطبق لا بشتاي خس قو حطا او قب جي قرقاي ذاك وراح تبقوا ها اب تشتك زيدي ولو تنيي وابدا جامير لا جامير بخدي حاله مساله ولي قو نتشتك ما قو كامل بيتشوي خبروا ما ولو جي خد ما ولو وقت بيجي دورا يفال ابو ربويش نيجر قو تي ونص صدح بيبتها كان دك ودولا بيجنام بدن هاف دروني وجارك دن ولو نك ودش خبرت دي دفرد تماشوان هجا يعني بلي يعني نخوش ام بيجي هناك جيجنا هناك جدوان وراد بلي تشتغلوا درباز بونه ايشا وان دكو دولابا عشير ايشان دنه ملت ايشان دنه خل ايشان دنه ام هيفيدارن قو ام تم جي حردكو دولاباره شيار بن اي جنابن ولا اي ميرابن ولا اي حركسي بن وتا داويا في جروكي هات هم بمين خوشيده تاجارك دم هدو ببينن حركاتي وخوش بن هون هرشاد وبختور بن بخاطريو بناري ماش خو ام جدوسيا خو جفجريان ام بهافر مجرى خو بردوام دكن مستعمد امور جمعه ازواج برسم يعني دوغبو 24 نيسانه دوي روجا هاني دوت شكر مثلا چالاکی وچ هبون راست السرتوري مدیا جواکی دریا راگ هاندلی دهات شو باندن ل مهنکی بهتر و ناس بکن مثلا هم بریا و حاضرتی خود شاوا دکن اما دکاری و درباره کی جان مجارو مجاره ده هيا قالو تنه د اطار چاندی ده هيا یانجی وکی مالباتی افروجا هانه پریواز کی جودات ببیرانی جبو 24 نیسان نما تنه و روجه بیرانی بری و ما دست به چالاکیان کرد جبو 24 نیسانه هم زیارت مالباتا و هم دعوت وانه ما دعوت المالباتا کرد و ما سرکم کجیه جی وک سمینر دان جبو هر انسان ویکم کجیه ناز بکوش بیراوی نره و هم جی وک جوان منی ارمن به چالاکیان رابون سمینر سر استا سه باجارادان لدربيسية وحسكي و آليكاريا جوان المسدي ما تخواست انه وقت بيكاتي جي تزانبن بيتشي بسري قلهاتي اف جوان اف جوان ايغا نوتي غرق زانبن هم ام دركتن مرقداجي ما زيارتي مرقدا كرجي مرقداجي او جي جهه قتلا حري مزن لويدري تشيبويه بصد حزار لويدري ارمني ما هاتن قتل كرن ولويدكي نخوشخانيك ارمنا الورهيه وكنيساك جهيه اللي بس او كنيسه دما داعش درباسي ويدري بو هات طاقاندن تا اثار جيرنا مان هو بتني كفريوي لويدري ماني ام وك بارتي وانجمن وكسن سيفيل اي ارمن ام لويدري تشون هم مموم جي في خصن وهم قوتن جهاتن قوتن وحطاني هنا كفالي ما جيجالي كرد حاضر بون بمرو قوتن قوتن جبويكم كوجيه و 26 جد مشك مي مماهبو ومموم لباجارا قشتي في خصن لسر استابا كروجلات سوريا او مشا ما مشك مما بوجي ام مشيان حطاني جم كنيسه مي ارمنا والويدريجي او ناقوسا كليسي هات لي خصن
ji bo bîranîna wan kesanan di 24 de hazirkirinê wê berî wê bi demekê heye ne bi tenê inu wek di alî çandî de di alî çandî de di alî gondtina de di alî şanoyê de di alî hazirkirina wê de ji bo kesên malbatên ermen ji hemû bajara hatine lê hazir bûn ji hemû gunda wek encûmen û wek partîma wan anî meheşt lê hazir bibin. Gelek mêvanê me ji rêveberî û ji eşairê Kurdî û Erebî jî hatin lê hazir bûn. Ew jî dixwestin wek namakê bigihînin me û di sala 1915 de em bi wersekirîn îro rojî em bi wersekirîne û em jî wek gelê ermen wextê me wan dawet kir li vê 24 Nîsanê em ji wan re dibêjin rast em însanî ermenin lê bes êma parastin hûn bûn. Yanî ne hûn bana em jî ana tunebûn. Di wê deyrê de meredek hat danîn sûretê komkujiyan ermen lê hatin danîn. Masak hat danîn li wê derê kesê derbas dibû mûm vê dixist û derbas dibû û him jî me mûmên danî bûn ji bo destpêka wê de wextê deqek rêzgirtin em ser rihê şehîdan bisekinin piştî wê de em ê wan mûmana vêxin ser rihê wan şehîdana û pişt re me dest bi programê xwe kir. Gotin hebûn ji rêveberiya Xweser ji saziya malbatên şehîda gotinê wek Partiya a Ermen û Encûmena Civakan Ermen û Yekîtiyan Jinên Ermen jî hebû. Gotinên hebûn wek birûskên hatin ji me re inu wê rojê şermezar dikin û ew kesana bi gelê ermen re yê. Ji xwe di nava wê de ew dîlan jî hat kirin, dîlanek ser komkujiyê yê bi taybet ser Medînakê yê û stranên Ermenî û şanoyek Ermenî jî hat kirin. Ev tiştê me jêr hazir dikir. Her wiha wê hîn semînerê me hetanî piştî 24 jî wê berdewam bin. Hetanî taliya vê dema Nîsan xelas be. Ew giştî wê semîner ser komkujiyê bin û her wiha perwerdeyê me yê ser dîroka Ermenî û ser komkujiyê berdewam be ji bo ti car kes vê komkujiyê ji bîr neke û kesê me nayê naskirin jî em xwe bi naskirin bidin. بله شوغیر جمره یعنی تا آماده بویه بجلی خوی خوشک بخملا خوی خوشک تلقل ما آماده بویه دریا ویده و شوغیر نها جمره دیلانه که دوی دیلانه خوده نامه که بده کامل دیلانه تماشا بکن بده کرمک
بگومان گلکی سپاس دکن ما مستعرف از ورم جمتا يعني تشتين جور بجور جنوی کهانه دیگه یعنی مثلا بیژن دریا گووندا خو دیلانی خدا تشتین جور به جور جار به جار نشان داده جنا ارمن میناک از بیژم چاوال وی کهانه خودی درکت چاوا هر و هر خودی و مهرهانه و اصرارهانه بوکو دریا چانده دریا هنره دریا گووندو دیلانان دریا شانویا ده دریا چیروکا ده دریا جلوبرگ ده تشتی گوبکاری دستا کوچه دکرن هر و هر وی چیروکا هانه بیژن وی کمکوژیا هانه بلی و بکن تشتین خوشکی الگل گلی می ارمن جوانا زاروکی خوا و نفش نو بلی و بکا و بیجا يعني جنا ارمن نجنك نه خاطي يعني خوشيرو فبك جنا ارمن جبري كومكوجيه ده جنا ارمن تمثيلية خباش ذكر هم جي هم دايق بو هم مستوى هم جي تختور بو يعني جنا ارمن بر كداي براستي شخد دهندري كومكوجيه دي جنا ارمن جار ده راشتي چكا خوا والهمبري دجمن جي شاركريه وهم جي زاروكي خوا باراستيه هم جي مثلا او دايكا ارمن بخوا وجنا ارمن عادات وتقاليد دايكا جبير نكريه مثلا بردوام كريه حيا دويكم كوجيا خود مثلا يعني تددي مثلا تشن بريدكر جبو جنا يا جبو زاروكا يا جبو مالا خوا بباريز شخو جنا ارمن حيا روجا ايروجي مثلا او عادات ما هيناج دايكي خوا ما قرتنن مجبا بيري خوا قرتنن بيشوا مثلا عادات وي جنا ارمن جرك نيسيل كرن يعني حيا روجا ايروجي مثلا جنا ارمن تليت نر مثلا هيزك دهندري ود هي تمي او هيزا هانكي نهيزك لوازه هيزك تمي بخرطبونه وك تشوا مثلا هم بيشنجه هم مثلا ماموستيه هم تشوا ديروكناس هم جي يعني شاورماندك تدبينه او جنا ارمن حر وقتي تدبينه او جنا ارمن اللي بيشه هم جي مثلا جنا ارمن يعني حيا روجا مني ايرو تديت وقتي دما كوج بربون تشيدب كومكوجي تشيدب او دايك يا او جنايات تدبينه هنكي نخوشي واجي تشيدبن نخوشي ترسيجي هي ونخوشي وكي دنجي تشيدب او جنا ارمن برخداني كر براستي حيا مثلا بيشي كوج بربونا ارمنا تشيبو كومكوجي تشيبو لداكتن سوري مثلا للسوري جي باش برخداني كر ويجنا هانيكي تمي مثلا دخسن عاداتي وتقاليدات انه برا جن بيدنج بن لقت جنا ارمن نولوبو جنا ارمن هنكي جودات مناوي هبو يعني تيبت مناوي دايكي هبو اوي جني هبو تمي يعني جبو خوندنا خو كاريبو شر وبرخداني بكرنا جبو خوندنا خو هم جي مثلا او جنايا كاريبو بيتر خبري خصن بكرانا او بيتر خبدانا ناسكرن جبو عادات وتقاليد خو جبو جواكا خو هم جي خو بشنيار دكر بري از بيجم يعني بري زلامكي يا بري باوكي بغوتانا مثلا وي دايكي تمي خو بشنيار دكر هم جي نجن وامي بيجن وك جنك بسيط بو يعني تمي او جنا ارمن تضحية ذكر قرباني ذكر جبوجي جواكا خول بيشخينه حيا روجا ايروجي مثلا جنا ارمن بيتر خبري خصن كر وهم ويب يعني بيشنجي كر تيبات جبو انجمان يجي وتيبات جبو يكيتياجي نيجي وتيبات يعني حيا جبو مالا تشانديجي جبو جوانا جي يعني حيا روجا ايرو ام دبينن هنا او عادات وتقاليد دايكي ما دهندري مدهي فكري مدهي
جرك أم تجاري بعادات وتقاليد واجي أم تجاري نخينن وأمل كيلكا وان عادات وتقاليد خبز لكن براسي هم جي جرك أم جحر كثير جي بدن الناس كرن جنا أرمان راستي جي جنك بيشنج مليتانة جبو هم جي ميناكك جبو حرجي نيجي. بله مستعمات جرك منبرية يبرسيا هناك جمر گووندیان جی دیلانا شوغیر جمره شیرو بک چه نامه دا گلو؟ اف دیلانا شوغیر دا سر کلیک ديشتغل لسر هز و خرطبونا جنان ارمن ديشتغل چاوا جنان ارمن کار خو اثبات بک لوی دری و چاوا کاریبو ل دجی او ايريشن دولتها ترك دركبه وايريشي عثمانيه وكاريبو حتى دوري دولتها خوكت وكت مثلا تشو جيني دنجي او هيزاوي بيرما افدي لانها كد بسر خرطبونا جنان ارمن وتشاوا دكاره في خرطبوني وفيس في مانا خو بد زاروكن خو وتشاوا دكاره في چاندا خو بد زاروك خو ديلان اف شيرو كرناوي بو و خرطبونا جنان ارمن بو. بله. ام بچه دوسیا خو تماشا بکن باشه دوباره الوفت کردن. بیناری مش خو دوسیا ما یا گوتنی پیشیا جی آماده یا کامل تماشا بکن باشه الوفت کردن. گوتنین پیشیان مد دوسیا خود دو گوتنین پیشیان یه باف و کالان جواره آماده کریه دار نینه کوبا او نهجان دیه اف گوتن کل سرانسری ولاد بگو هرتن نیزی هفته زمان و گوتن او باله دکشینه لسر کیمانین مروف کود بیجه دجیانا جواکی ده کس نینه کوکی ماسی می نبن یان هیچ مروف تنه کو نکتیه نافا پسکریکان دجیانا خوده هاوین کراسی فقیره ورزا هاوین ججار و هجاران را کراسه و پالپشتی آوان دکه هر وها دوی ورزیده دبارا وان حیسان تره نوکه ورزا زوستانی سار بباران و برفه بیناری مش خو ام جدوسیا خوشی وگریان ام جرا خو به هفره بردوام دکن و مستعمات از ویش در برسم ام بیجن ددیرو که ده گرن وگرن حتانی روجا ایرو مثلا تکلیه کی ریبر آپو بگلی ارمن رهبو جار بجار جی مثلا آرامه تیکران وی کهانه جی دنوان رخاندن و گوتنی خوده دو گو چواری برتی حوالتی کیوان هبو بمال باتا ویره بباوی ویره چا باوی وی تشتی کوری برتی کریه جزارو که خوره گوت حتی نیم بیجن آرامه تیکران بزمان کردی جی هگرن بیجن ستران گوتیه هنه که امیت کریه و حوالتیه هانه جی جواناس بکن سروك ريبر ابو حس كرنك ويج ارمن ارهبو جبر سروك كي تجاري كيفاويش تعدا وزحمتي يرندهات تشتي دي قبسري ارمن ادبو چه انسان كي بمروفاتيه بحسه وك بريز سروك عبد الله وجلان جرك وكوي بفكره جرك بفي انسانيتيه نزيكي ارمنان بفي آرام دیکران جی ایکم کجیه بو و دما هاتن راست انسان کی ارمن بو لی بس او رح کی شورشگری الباره هبو نه او شمندیک عشق الباله هبو تفرق وجوديات الباله تنبو جبو بيكاتيان حطاني قلق ستراني ويهن بزمان ارمنين
چاندا ارمنی دسترا کیفاوی جوی چاندر دهات هوالتیا سروک عبدالله اوجلان و گلین ارمن پر باش هبو بتایبت لحلبه يعني قالك مالي مي ارمن هنا سروك درباسي ودري بوي دانو سندن بوار كريه حطاني سروك الفيدري تمينيا قالين ارمن الحمو قالي جيهاني كريه بتايبت الحمو ملتي كرد كريه يعني قالك تايبت منديه قالين ارمن هبه قالك لي مقاتبونك هبه اباك شكتي جبر او تشتيق سروك بيت حسيه او تكس بينت حسيه دما سروك دولتها او سروك اي دولتي نافنتوي بوي تشتيق سروك بيت حسيه بوي ايشي و اعترافك رسمي بكم كوجيا ارمنا بها تاكرن وضغطك رسمي لدولتها الترك بها تاكرن جبو اعترافي بويكم كوجيا بك ام دبينن اما بالنسبه جب مره وك ارمن وقتي نيزيكتايا سروك بارام ديكران رو ومالباطاوي رو ببابي ارام ديكران رو ودما تشاوا تمينيا قالين ارمن لقالي كرد بتايبت والحمو هفالين خوي اي شورش كر ام دبينن افيا جمره وك باراستنكي بو حتاني روجا ايروجي لغوري وي فكرها كي امتين باراستن وقتا ام دبينن ارام ديكران ستراني كردين دغوتن او سازين هن انا سرناوي ارام ديكران هاتي افاكرن د دما ريفبريا خوسر هاتي افاكرن فاذا او تشتي ارام ديكران كر جبو خاطري قالي كرد و بزماني وان و چاندا وان اللي بيش خست واجي او تشتي وي جبير نكرن فاذا حسكرنك ارمنا براستي ددلي كردات هي بشتي او تيكلين سروك و قالين ارمن جبو فيكي ام جد بيجن ام وك قالين ارمن ام بين خوزي حركس وك سروك بإشامة بحسيايا وتشتاق سروك دفكر جبو ارمنا جا دولة ريفبرية اي دولتها تيد بفكريايا وانا حالي مي ارمنا نقف حال بايا انا و ما في مي اي دولتها مل ما فقريا بايا ارتساخ نتشو نزيكتايا سروكاتي بارمناري نا نزيكايك برجواندية شخصي بو نزيكتيك مروفاتي بو انساني بو جبر قبولناك تعدل تكسيلتي انساني بي دما وقتي ام فيت اشتهان كدبينن وقتي ام دبينن لدولتي اي نافنتوي دولتي اي حري خورت وقتي ببرجواندي نزيكي حركة صادبة دما ارتساخات فروتن جبرجواندية اي شخصي جبو دولتي روس ودولتي وكيدي هات فروتن دما دان أذربيجان أذى فرق وجوديات دو أورتا فانكسا و ريبر أبود أفتشت هي حسكرن ومروفاتي وإنسانيت قلبا فان سروكات النبي قرك نبن سروكي وان دولتنا إيه ما جي حسكرنك ما وقع لي أرمن سروكا أبور هي جبر ريزو حرمت دايمة جبر ريزو حرمت دا أرمنكم كوجيه جبر قرنجيك دا قالين أرمن ودانو سنداي برب قالي أرمن رهبو بله ما مستعمرن جماجي ازي برسمي دنافا شورشا رجاوي كردستاني نتنه قالي ارمن قال لك قالو بكاتين كل سوريا يكو ما في خوا زمان خوا مثلا بيجن اولا خوا ناس نتكرن دنافا شورشا رجاوي كردستاني دا ناس كرن بسا فكر فلسفه ريبرتي ناس كرن بتيكوشينو برخدانيه بسات حزارن شروان كو بير الشهيد كتنجي هروهرنها حتى فيكيليا هاني تيكوشينو برخداني دكن ريفبريا سريا كو بيجن وكي ما مستعمات جي كرم كرو قوت صازين كو تمثيلة حرقة لكي دكا انو نري حرقة لكي يكو جبونا قلي خوكارو خبات كريا ايرو نافي وان لوان صازية هاني كرنا تشيروكا وان تي قوتن وما في وان تي شيرو ذكرن هناك امويكا هاني جبناس بكن بريا شورشا روجاوي كردستاني تايبت قلي ارمن دنافا روشكي تشاوا دا جيان دكرن بيرا جي دنافا شورشي دا ودن هاد ايصال دا قلو روشكي تشاوا جيان دكن بيرا جي استخوازم وبرسم يعني دنافا سيقونا غدا بريا شورشي دنافا شورشي وبشتي الوشينا رجيما بحث حكومتان ها قالي ارمن دبيش روجا خود نافا سوريا نودا تشاوا دبينا يعني بري شورشي دما رجيم هبو ويشاغي ارمن راستي مثلا دبستاني وان هبو
هر زمان قداخه كربو زماني أرمني قداخه نكربو ويشا غير رجيم بعث قداخه نكربو بس دفي حر تجبن سيوانا ويدبانا وقت شاو رجيمي بخوستا دفي مثلا قالي أرمن دبن كنترولاوي مشيانا تشينا دبو مثلا حيا قوتنا خو بيجي نارينا خو بيجي وك ميناك كي كرتبو انه تمثيليه كي البامه بس اما بيدنگ به شو او بو دهندري دما شورشي ملتي ارمن پر گريداي اخا خونه پر گريداي ولاتي خونه شو دهندري شورشي ده ملتي ارمن پر قرباني دان قرباني دان هم لآلية دناف هزا عسكري ده سوري ده وهم جي لآلية إدارة خسرتش دناف قصدي تجي حر وقت مثلا مدينة شهيدة أرمان جي هنا شخوا قالي أرمان يعني بأخا خوف قريدا يبون الجبروية كيجي زاروكي خود كانوا قرباني جبوك أخوان نكب داگر کرینه به همجی مثلا تمید بالوان دبو چاوا کمکوجی چه بویی لسریوان نخوازم کمکوجی کدن چه ببه نل سریوان نل سری پیکاتی دن یعنی نتخواسن گه کمکوجی جارد دوباره ببه هر وقت آگه ما ببیستانا گه کمکوجی الآلیه هنه که چه دبو مثلا ملت ارمن بيتر تفكرين بيتر دي اشياء مثلا ميناك جيم يعني دما كومكوجي يزيديا براي من يزيدي بو ارمنا راستي يعني هم نفرتي وان شي بو هم مثلا بيتر البر وان انسانانا كت هم جي دري خوش وار فكرين هم جي مثلا تمي دخواس الكيلكا يعني حر وقتاج الكيلكا براي ماني يزيدي جا متساكيني ما تقول برقتي يعني جبرق ما او اجدي تبو براستي هم جي مثلا ام دبيجن بيشتي شورش يعني حيا ام دبين انا كاجي دهندري سوريا نودي يعني تشاوا ارمان قد بينن ارمان حيا روجا ايرو مثلا دبينن انه يعني برقتي ناخوازن دسي خوتي خندستي وك حكومتا شامينو دجي وندخوازي مثلا دوري وي بيجي يعني ندخوازي حر وقت جي مثلا قالي ارمان خوازن مثلا تمثيليه طوال حرجي هبه جبر هندري دولتا يعني اداره سوري تتمثيلي نخص النافخده يعني حيا مثلا نا ارمان خص النافخه نا سريان خص النافخه نا كرد خص النافخه حيا مثلا عشيريه عربه امي بيجن او عشيريه عربه جي كسايتن خص النافخه نوك سروكي عشيريه جي خص النافخه جبر بيه كي مثلا تمثيليه كسيجي نهاتي كرنتي ده نا زي بيجمو قالي ارمان تاني يعني اش خوش بو بيه كيجي حيا مثلا رجع ماني ايروجي ام دبين قالي ارمان قريداني وان مثلا جبو براي ماني علوي ايرو دماكم كوجي بسري وان دبي راستي جي عينيكم كوجي جارد كم كوجي ارمانا دوباره دبي عيني سيستم عيني ريخستنا عيني فكره اما دمي وي تيغو هرتن يعني ديروكا ويكم كوجي ان كي تيغو هرتن شو بري ويجي مددي مثلا تشاوا ديروكا دهندري كم كوجيا ارمنا و روما بوي يونانيا بوي بشرجي ارمنا بوي بشرجي كردا بوي بشريجي جاردل عربا بوي يرو يعني مثلا بشريجي دمك حري نزيك جي جارد كومكوجا يزيديا بو يرو جواي جارد كومكوجا علويات بي يعني عيني فكره عيني سيستم بس ديروكي وان تاني تيغو هردن شخود هندري وان كومكوجيانا دما ام قلا كومكوجا دكن بلكي انا قوتنا كحري بسيطه من دبيجين بس هندر يعني دي وتواوي دي يعني بر ايشو زحمتي زور هي يعني يكي وك هتلر دبيجي كي محاسبه اتاتورك كري حياوي بين محاسبه ممكن يعني
سروكي دولت آجي دستك جاب دو دقرين دما يكم كجي شيء دبي كي محاسبة إيدن كري حياة محاسبة مب مثلا أنا كاجي دما كم كجي ده حقي براي علوي دبي يعني أوجي دبي جي ما كي محاسبة بشار كريه عيني يعني دما دوي دمي شخوا ايش وزحمتي تشي دبي وايجي تمني بيت شي هاني كده جار دي قله بيكاتي تمني بيت تشتي واني قريج براسي دده بله بچنه دوسیا خو تماشا بکن دوسیا می چاند باشی ودگرن لاخفنا وی داویشی به هفر گدارید کن بینر ما شخوا دوسیا می چاند جی حوالی ما آماده کرنه کام بچن به هفر لی تماشا بکن
بینەرێ مەشخوا ئەم جی دۆسیا خۆشی vegeriyan ئاخافنا داویا میوانê xwe em bi hev re gudarî dikin mamoste bixwaze herî dawî tiştekî bêje bangewazî an bangek te heve kerim bik. Tiştê ez dixwazim ez bêjim em 24 Nîsanê û şehîdên komkujiya Ermin em ji bîr nakin. Em banî hemû Ermenê ê li cîhanê jiyan dikin û bi taybet ê Ermenê êge ji komkujiyê çûne. Encumena Civaka Ermen û Partiya Yekîtiyan Ermen evana ana hatine avakirin li ser xwînavan şehîdan. Deriyê me ji her kesî vekiriye. Em bihêvîne hemû Ermen ê li hemû cîhanê destê xwe bi destê hevdin. Doza mafê xwe li dewleta Osmanî bikin. Gerek îtirafek resmî bêkirin. Wek saziyên mavên mirova em wan bangewaziyê ji wan dişînin ki îro ro dextekê li dewleta Osmanî bikin. Ge îtirafek resmî bi vay komkujiyê bikin û ya dudwa jî komkujî best heqê pêk hatiyan bêkirin. Gelekî spas. Mamoste bixwaze hûn jî herî dawî tiştekî bêjin bangewaziya nameya we heve kerim bikin. Rastî banka me ji hemû gelar heye. Ne gelê Ermen tenê. Her kes dawa mafê birayê xwe bike ji ber dawa mafê birayê xwe neke mafê wî jî diçe. Ji bo wê yekê jî em dibêjin em îtirafek resmî hem ji dewleta Tirkî dixwazin û hem jî mafê miletê Ermen li wan vegerîne û hem jî ew nama serokatî şandiye rêberî şandiye ji xwe di hundirê wê xwe jî de îtirafat hene dema îtiraf bike ji xwe serokatî jî tê yanî azadiya wî heye hem jî mesela em ê bêjin mafê her gela jî tê parastin ji xwe em ban dikin her kes gerek li kêleka wê nama hanîkê jî bidin yanî piştgirêdiye jêr bikirin û hem jî em îro piştgirêdiyê bi xwe jî ji hevdûr bike hem di rojhilata navîn de hem di dinyayê tevdî de em ji bo wê yekê jî em dibêjin bera serê gelê me car disax be û em sersaxiyê ji her kesî jî dixwazin û em car di spasiya we jî dikin. Gelekî spas bêguman spasiya we dikin ji bo pêşdariya we û hemû axaftûn nirxandê ku me re par vekir. Her wiha spasiya şoxêr dikin li ser dîlana ku me re par vekir. Spasiya garo jî dikin li ser strana ku bi dengê xwe xweşî zelal bi me re par vekir. Dubare gelekî spas dikin. Spas dikin. Spas. Bînerê me spasiya we dikin ku xwe jî heta vê kêliya hanê li me temaşe kiriye. Ji bona we dubare dibêjin hûn her şad û bextewar bin.